dynamic, really fun, and really realistic. It's for the reality of the future. Fun. Ajde, može, ajde. Very organized, very well structured. Really, really nice program. It's a beginning of a inspirational journey for many young talents. Raising Stars je mogućnost da ideje ožive. Odličan način da brzo učimo i izađemo na tržište. Raising Stars nam pomaže da postavimo dobre temelje za kompaniju, za nešto što će da traje dugoročno. Way of helping very early stage companies to find ways to commercialize their ideas and get the right support. Mesto gde se stvaraju nove ideje, nove firme, da raste jedan novi svet. Every time I get to see better teams that are joining, and we're already seeing some successes also with companies that I've mentored in the past, have raised money, moved forward, hit their goals. So I'm excited to take part again. Nas je Raising Stars naučio da slušamo ljude i da naš proizvod činimo što bolje. Najznačajnije je bilo to što smo imali priliku da upoznamo sjajne predavače, čujemo vrhunska predavanja i da dobijemo mentora koji će da nas vodi kroz ovaj šestomesečni program. Ukazao je na značaj tima i vrednosti tima. Naučili smo da pristupimo problemu sa netehničke strane, pošto smo mi tehnička lica, i da pričamo jezikom koji nas svi razumeju. Mi kao mentori možemo puno naučiti od startupa oko novih tehnologija i novih perspektiva. I like their honesty, their integrity. They really want to learn and they're hungry to do good. Their commitment to finding a way to making it happen. Moj biznis također raste i cveta zahvaljujući radu sa zaista inovativnim i kreativnim ljudima koje srećem kroz ovaj program. I always learn something new because every startup has a different story, every founder has a different story. It's a really learning experience for all the mentors too. A Raising Stars nam je pomogao da ideju sagledamo iz različitih uglova. Sve one nedoumice koje ste imali pre nego što ste počeli da radite na razvoju svoje ideje će vam ovde biti otklonjene. Odlična je prilika za svakoga ko je imao želju da osnuje kompaniju, ko ima želju da definiše sopstveni projekat, da nauči koja je tačna procedura kojom se to radi. Prosto nam je sve ovo dalo jedan dodatan vetar u leđa. Upoznajte sjajne, mlade, ambiciozne ljude, pokrenite svoju ideju kroz neke naredne korake. Intenzivan. I skokovit. Napredak. Raising people, raising professionals, raising startups. Šanse. Determination. Scientific innovation. Dinamičan. Učenje. Strastveno poslovanje. Uzbudljivo. Pridruži se sada. Pridruži se sada. Pridruži se. Pridruži se. Pridruži se. Pridruži se!